Bayar gay. Apa ojo? Pering. Severing litro emosi ringgenya di dokon. Ano berkoy? Ola, horna sale son. Orang sale. Nyon, udah orang si Dion dapat tuh. Ola. Lewat tahu nak kini si Julu ni mak sornopaan. Ile mo tahu om main na catatan ni utangmu sisa bulan non. Itu dia biko bukin utangmu. Hah? Sapi pikir ni baru ni. Sudah, aku sempat tu malah kaya do ikan nasi ni do kasir. Ibi ko tu si. Ay do memang Pak Ojo. Utak kudu memang sudah on ne. Harus sudah majalon. Horna sale son. Ai sini semua si mak ucok. Kau mau jusuk kujo. Ai boleh do hebek tu tu sele dengon. Si tiak gajin hu pasah ada tu. Bahasa ma pula ikut sampai baru tak kosong non. Hah? Itu ngang nang menawi emosi. Dua musim ni masuk lebih nakin. Oma itu. Patu 7 juta. Oma sudah utang muna sebelum ni na. Ola na pasodora lewat sa Jolo Jebune. Memang ngajak tual nama bayar. Ngatanggal na to. Memang tiap buldo bayar. Okey. Pas main tiap bulan. Nah maksud kan hulai do tu terus gaji tiap bulan. Masa pelik kau maru utang. Tu di biko hepengi. Ini maksud tu. Masuk ni namanya sukut to dengan. Ulang itu sapat toko ni emosi. Sukut to dengan. Okey, alus saja. Suku-suku kirakin. Suku maju orang. Sedih orang lekko to hepeng. Mau nggak saya diulik tu? Mak, saya dia mau bayar orang sekolah. Saya dia mau bayar galut tiap hari saya ada. Kali 30 hari. Nggak sedia. Hah? Jajan ni geleng musa dari sedia. Hah? Ada beda koko. Mau bayar uang listnya lah kok sedia. Pero pe uang sampah. Sani dah sudah kan? Dang dope mau bayar listrik. Ai. Dang dope musi adong ulaon bola dong mangudang betu pesta. Hah? Dang dope musi adong siti kiro na marasahe. Sani dah sudah kan? Maka na suku na dengan ope utangon di botoro. Oti-oti don. Nah hurak kurang belanja tiap hari don. Isurati deh. Dia boleh papungu-pungu tu sebulan nggak sedia. Maka nang tersemosi sa patoko otu suku na dengan. Okey. Pas memang ini rokok mengi pator aku sudah. Ha? Abi lagi marutak ko. Ano suku mo jo ma ucok. Ay lang say ro hebeng nolen itu ho. Ha? Saya digurang naik. Ikut sampai marutak ko. Nang sai, dang bui malo-malo yo mu. Dang bui bagi mu hebeng nolen ini nasa tiki. Alaman doko do di botoho na Pak Ojo. Dang di botoho mabagi-bagi ini mu. Bobo to mabagi-bagi sudah. Boto. Alam nang alaman doko do di botoho malo. Bol ho babalik tu ho. Kulen hebeng nen lem mi tu au. Kulet tu ho. Ho mapergunahan ni sebulan ni. Mampu do ho. Sanggup do ho suku jo. Buah mo saya dah maksud mo coba biar mempergunakan ni membel jadi sudah. Nggak emang lulu hebengi. Tu mesti balik ko. Pokok na malo-malo hebeng nolen ni. Ino ngain. Menang bebek kusono gurang utang. May laiba. Usuk ko majo ho mo si Pak Ojo. Ho papu utang sono tiap bulan tu dah si sornopi. Hiado tarbongkar tu ho. Hiado upay ho. Di hotel. Daun kan. Memang dang teri da ausa dari di berenge de. Da tu dia nang lawan naruhana de. Pas mah ho leo se Jolo Jebune. Tu ho may pasahat. Mungkin selilingod di botora. Di boto itu di naruhana. Makanya gabi tu ho tu pasahat. Kan bisa musim di biko tu si musim. Pokok anak ko bote. Manili din sa ni. Hurang terus biko hurang terus. 100 juta bila ko sa bulan hurang do terusi. Siapa tahu. Anggo heping dudat ka jul malubian hurang do terus. Di bayar mo bayaron. Ko mabayarin. Ba sige biar orang bayar. Orang mau majalo isi silapan. Hola na horang lain. Do horang lain. Oh, itu tu ati. Maka ano na tersemosi ba. Atau utak ko nila butuh kipe do mau bayar. Tabo mau do pala pas itu ako na mabayar. Oh, itu dah tapi yang minum ya tu bulan dah ate. Atau mursong ni anggo utak ko nila butuh ki. Wala ba bayari. Ala kan wala minumi. Ala ngo nila po masoropi o huli pe masugot. Dah huli pe masugot dah. Sabay pe mabayari. Ang mandok ko sunguni malodo ho. Bawa ho utang mo dari lapoto ka malodo ho. Alam ko pala ko langsung non terimo sinakkan ko to. Isa patok ko. Uno pala mo si betang ada ko. Do pe mabayar no sugot. Utang ini Pak. Kewajiban mo do memang mabayarin. Muha do biang bersuk memang kukor mabayarin. Nado bebeng mabayarin murugi do pe. Ya sudah kon utak kulit itu kas sudah tu mangurugi bayar dong kulit. Do ko to ra manginom. Wah ngasih rong Ojo. Ipar. Kabe mang ucok ah. Abo bisong ni. Tang pala suko benno ni. Paman. Inang. Nga boy binod do musira. Sa wana do nakanik kuberingon. Idi man ka rejo ho. Ha? Usuk ko majo ho. Dah sok ni nekini.
Iya senyon rapi nyon. Siya na nakimasera suwi sengon. Bong apa tinggal ngabu itu sabi. Ngabi ada pero Dapat tingkah mo lewat itu sebut itang suku be. Dak kuno na bitu pat. Oh, lo dang songono masud tu Pak Uco. Balik kita umur tu dingdingan. Pajong-jong imana. Suko do bibi pajong rebi songoni di sini. Tahu le mamu cokah. Abo bisa ngunon. Babol mo jura bitu baru tung dia kasing sengon sonang hona pak mi sonang terseyak. Langsung ni langsung dulu rasa. Pak Uco. Dang songoni masud tu nakane. Angkat di mana kan? Balik kita matu dingdingan na sa na yan. Ngani dok ko tuma ucok ko ngabo ibisong ni. Ngalo ja Wala manggeser tu soko. Balik kita umur tu san. Wala manggeser songoni bibo ido hugeser tu si. Ay nung gabi maucok. Gukim mo sikat gatak lo ini. Ngabo bilong song ni. Dok pala kita songoni dong ditu si Pak Ucok. Mai ma angkat butikan angkat. Baru tu sama leketon. Ay murah iya tu ma beni wala mangangkat buti. Do dang mauli. Oh. Murah ya demi mau besok ni kami. Song ni rohami. Dang mau li. Atau bay ma. Homa. Ho sendiri mo coba bay mau cok. Nah, bay. Bay sendiri ma. Bay masuk ni kami. Bay sung kami lah. Bay. Ay di mo tu ma besong ni Pak Ucok. Gue bilang disuruh. Wah, sering ko tahu ni mo. Ali do ko nakin. Murah ya demi besok ni rohakon. Dang mau li ni mo. Bay masuk. Ya tumbay ma Pak Ucok. Dak ko tu ma besong ni. Wala madok ko daw. Daw. Malo do. Malo. Bay masuk bay. So bay. Isop ya tidak bay. Bay. Dang ano mo beni. Bay. Bay ma. Dak ko te. Kan halam mabet teori daw. Mabet praktek. Dak ko to. Kasi biasa Rui. Teori itu lebih gampang daripada praktek. Tebak makanya. Dang ulo bay ma. So bay di songo di do ni kami. Bay. Songo tiru do kami. Bay. Sop ya bay ngering. Bay ma. Sibuto ho. Una ko kumang menuru boto, ako menuru pala kape boto do. Bay. 1, 2, 3, sa hubo ko jumatak ko. Ngabit ko. Nak bebek ko ni. Ada dia do bay ma. So bay yo. Bul baga bebek ko to kan. Bahasa tiru na song ni bay. Nak ko bo madok ko di boto bay. Hutu tu jumatak ko. 1, 2, 3, 7, 10. Ngasi dong. Dang do pito. Bay. Bay ma. Dak ko tu sabi ni Pak Ucok. Bay ma. Tengok tu besok ni. Tapi ko nak murah hidup ni mo. Dango lo mabini. Bay dito. Mak, ada mau ku kasih sama Mama. Apa baru lihat? Oh kasih apa kau? Mau ngasih uang aku sama Mama. Uang apa? Mana uangmu? Cek lu tengok. Gopek-gopeknya. Pikir tadi entah uang berapa. Lagian dari mana uang gopek-gopekmu itu? Tahu aku ambil dari dompet Mamat tadi itu kan. Pura-pura. Ini mak, pura-pura kau bilang gitu. Biar aku bilang sama Mama. Udah sama Mama baru lain baru aku bilang kan. Kan? Jujur kau. Enggak loh Mak. Enggak, ini ku ambil dari tas Mama. Terus dari mana kau ambil uang gopek-gopekmu itu? Kan tadi pagi waktu aku mau pergi sekolah, kan Mama kasih uang jajanku 5.000. Rupanya nggak aku habiskan Mak. Jadi masih ada sisa 1.000 ini. Jadi maksudmu mau kayak mana itu uang 1.000 itu per bulan? Jadi Mak, rencana aku ini mau ku kasih sama Mama pegang. Jadi besok ada tambahan uang jajanku. Per bulan. Baru gopek 2 aja gitu mau ku kasih sama aku. Ya udah sana jajankanlah itu. Enggak Mak, Mama pegang lah. Kau per bulan gopek-gopeknya. Ku kasih sama aku udah peganglah jajankan sana. Malu-maluin kau kayak gitu. Kecuali tadi harga 50.000, barulah kau kasih sama Mama. Ini gopek 2 aja pun bangga kali kau ngomongnya. Memang cok. Kau nggak boleh kayak gitu. Udah bagus-bagus si Parulun itu mengembalikan sisa uang jajan samamu, bukannya kau terima. Harusnya kau bilang terima kasih lah. Dia nggak terlalu boros. Nggak seperti kawan-kawannya itu. Berapapun uangnya dihabiskan. Minta itu. Kawan Pak Ucok. Gopek 2 aja pun mesti kali harus ku minta. Kecuali tadi uang 50.000, ku minta lah. Nggak boleh kayak gitu Mak Uco. Bukan masalah banyaknya sekarang. Ini kan bisa boleh dibilang inilah mengejar anak itu supaya jangan terlalu boros, supaya tahu dia memikirkan besok. Gitunya udah baik dia mengembalikan sisanya. Minta itu. Maksudmu harus uang besar aja biar kau simpan. Besok kan biar bisa lagi nambah uang jajannya. Minta itu kasih baru lihat.
Nah, Mak. Pegang ya. Ingat ya, 1.000 uangku ya. 1.000 uangku sama Mama. Jadi besok-besok kalau aku minta uang jajannya, jangan Mama bilang dah habis. Ya, ingat 1.000 uangku sama Mama. Oh, Berlian. Jadi beban pula lah sama aku uang 1.000 ini. Ini aja pun harus ingat ya, Mak. Ingat ya, Mak.